Kadaga n'abaire omulwanirizi waife buli mu kimu titukayenda NRM lero tuize mu people power gino myaka 35 mpakira NRM lero tikayenda. Gavumenti ya NRM enomulize batwajja mukulonda eyavuga z'abantu esenda ajja okutukalibwa ku 10,000 odiwo noti mutwalo mulambo. So ekyokuvawo kya Kadaga mu NRM kidakosa NRM especially Busoga twajira okubena mbuli ngantu bakole kantu betemyemu eri yali kuwagira Kadaga eri yali kuwagira Anita bana kyankubye wala naliza amaziga nibutinkalira amaziga amabitirivu yatukubye wale ino kuba wamukola kinatukubeyo bwagawo nabaira atwidifu Abasoga tunajaga egubalonza natutegerera ebizibu byaife ebyo byonna ebyalemerera mwami Museveni okolanga Kadaga nali emberi kubanga yayenza asooka amusuule tusuubira nti alijja abikola mu kaseera katono ino Obusoga bubenga bwiramu okusanuka olwekyo aye bw'atakola ebyo akaluka n'akalukwira Museveni ajafuna 5% mu Busoga. Oyo ni mama aifa abaire atuwa okuli eno mu Kamuli aye aja okutufaako oyo Odito Omondi ajanga kumana ebifa mu Kamuli muno amaani gampoire mu ntembite butenduke ndigano mundagala mukazi mukaire ndiga myaka 7 tulina okubalaga kyekiirako tuna tuba tulina okyusaamu kuba kye bakubye ne batoola esente ne batavu mu kalulu muzeeyi atulaze nti taka atwendana kunaire Busoga taka atwebuyana kunaire naire kuba kumwando ezira Musoga aliyo kisaaga eno gatuliraga tulikomba era kwenyarwe tuli kwenda gisenguka tulirobabu nze ni munivu ino kulwekyokirwa mama aye katugume tuwalinde mu kalulu mukukobera abalungi nga abalungi tobaikiriza era wabula okulonda kubwewo bubwe bwefukire paka lwolibwa kusi Kadaga Museveni yabukyawe lwaki yamukyawe kwenda Museveni akise mu kwedembeera ddi kwaduli ndiseke n'omusaayi gwa Uganda kwetambulira ayi twafiirirwa katwekubagize era nga ndisaba maama waffe kana akalulu kana akali kudaka tuyandika baire mwakazire abaisimu Museveni aliyagabaza tamana yamuwampambu ayi Museveni yandirinze mu Kadaga mu byakoze naye